iyo urebye muri defense ya Madrid wona Asensio nibo bose bakiri batoya ariko by'umwihariko uyu nguyu afite icyo amaze kwerekana mu gihugu cy'Ubwongereza mu kipe y'igihugu ya Espagne benshi bati dore Sergio Ramos mushya mu misi iri imbere dore akazuza ka Madrid mu by'ukuri uyu musore wa Bournemouth byanze bikunze hari ibyo agaragaje kwa Andoni Irawora amaze ko mu sezo itambutse hari amaze kwerekana mu kipe y'igihugu ya Espagne muvandimwe de la Fuente uyu musore witwa Dean Hugisen umuntu yavuga ko ari umukinnyi uje kubakirwaho defense ya Madrid abandi bakaza bamwiyongeraho cyangwa nawe agiye gufata umwanya wo kubanza kwigira kuri ba Rudiga n'abandi bari muri Madrid hari mukinnyi muto myaka 20 ko yavuze 14 z'ukwa kane 2005 afite igihagararo kiza cyane metero 195 ago onye foto yagaranye na Perez karekare cyane akamusumba kabisa cyane ikipe y'igihugu ya Espagne yamukoresheje cyane twagize umwanya wo kumureba n'abantu nyine babona icyo ashobora kuba yatanga n'umukinnyi mu buryo bw'imikinire aganirwa nk'umukinnyi ufite byinshi ashoboye neza akagira n'ibindi wenda agomba kurwana nabyo kugerageza gukora neza n'umusore kubera ukuntu areshya duel zo mu kirere arazishobora n'umusore ushobora gukora icyo bita ball interception kwa kundi umukinnyi wagiye gupasa mugenzi we hanyuma wowe uri opponent wabo kitambikamo umupira ntutumugera ko bari bawuhaye ukawutwara ku block imipira donc kumwe aba defenseur bitambika kabari ushota kabisa tege kwisi tego gatuza tego umugongo teginda akaba umukinnyi uzi cyane gukina umupira hasi cyo bita gukina nyine aherekanya na bagenzi be ngira ngo hari match twigeze no kureba hano ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Bournemouth umusore rwose kazajya zamuka ukamubona neza hafi y'uruga rw'amahina rwa Man City yazamutse yagiye gufasha bagenzi be mu kwataka kandi ubona bikora neza rwose buryo umupira wamugeraho ukabona rawutanze neza kwa kundi ikipe bayazamutse cyane n'abadefenseur baje ni mwiza mu gutera umupira ariko ama long balls agatanga ballon ndende cyane mu mpande za ya mapasi kwa kundi uhagaze muri defense yanyu ukayiransa nk'umu winga wanyu yirutse jugunya ballon ndende cyane kamusanga ku kirenge ni umusore ukora nyine n'amakosa kimwe n'abandi ba defenseur kunda kuba nabona utuntu two kuba booked sometimes kandi nyine birumvikana nk'umukinnyi w'umumediateur nko muri Premier League yabonye yellow card 10 muri match 32 yakinnye mu match 26 yabanjemo 6 arasimbura ubwo ni 32 yellow card 10 ni umusore navuga ko ibyo ama red card ibyo arabyirinda ntaza afite muri Nations League na Spain ejo bundi yarayibonye yellow card imwe muri FA Cup yellow card 2 yarazikoreye so mu mikino 40 afite yellow card 13 ugerageje kumuganiraho n'ibitego ashobora kuguha bike Premier League yatanzemo 3 na assist 2 UEFA Nations League atanga assist imwe bimushyira ku bitego 3 ndetse na assist 3 muri match 40 nk'umudefenseur muri rusange rero Real Madrid ni ibintu nka bitatu ifite muri uyu musore icyambere ushobora kukirebera mu cyo Real Madrid yakomeje kugenda isubiramo nk'uyu munsi wa none imutangaza batinze ku cyo bita Real Madrid values baravuga ati the values of this shirt will make you feel from the very first moment that's here uzumvi buremere bw'uyu mwambaro wa Real Madrid ndanga gaciro za no one gives up until the last second of every game yini kipe aho umukinnyi akina umutima wose uri ku kazi urekura ruko match irangiye that is what our fans will ask you of cyane abafana bacu bazagusaba and they will also get behind you until the last breath kandi bazaba kuri inyuma kugeza ku mwuka wawe wa nyuma Dear Dean, welcome home, welcome to Real Madrid bamuha ikaze icyo nshaka gutindaho rero uyu mwana ni umukinnyi bavuga ko ni umumadridista yarayikunze nk'umu Espanyol ibyo Perez yabivuze yadara yabitubwiye Perez rero muri politike
afite yifuza ngo kugaragaza ibintu bibiri kwerekana ko igihugu cya Espagne gukomera kwacyo mu mikino y'ikipe y'igihugu bishobora kuba bifitwemo uruhare na Real Madrid yego ubwo no gutanga abakinnyi benshi muri equipe nationale yego ukanabaha chance ukabagura ukanabakinisha ndetse akongera agashimangira ko n'umutoza yazanye ari mu Espanyol kongera guha abatoza b'Espanyol ijambo muri Real Madrid mu yandi magambo ndashaka ko mu bihe byanjye bya nyuma nka Florentino Perez ku myaka 78 nzasiga umurage aho abantu bazavuga ngo umuyobozi wa Real Madrid mu myaka ya nyuma yahesheje agaciro gakomeye cyane abakinnyi ndetse n'abatoza b'Espanyol kuko ni ikipe y'Espanyol icyo ni icyambere arafolinga aho cyakabiri credit atigeze agira mu bihe bye muri Madrid cyane nagari nyinshi cyane niyo mpamvu bumva bazana ibintu bya Ramos nko kuvuga yuko aje gufatiraho no mu gikombe cy'isi cy'ushize ni credits zagiye zihabwa Barcelona cyane kuruta Madrid basanga birashimirwa ba Joan Laporta kwera guhereza Ramazi umwanya hereza ba Xavi ba Iniesta ba Piqué ba Barcelona ba Pedri ariko izo credits Madrid ntago mu byukuri yigeze zitestingaho ntago yigeze donc igaburira Espagne cyane burya abantu bavuga ko yo Barcelona ari nziza yagize era yo kuba nziza nibwo Espagne banziza kubera ko abakinnyi benshi ari usanga bari ab'Espanyol bagize iyo Barcelona ariko Madrid izo credits mu gihe cya Perez ntago yigeze zifatirana ariko ni ikintu ashobora kubaka mu bihe bye asoza ava muri Madrid ko nawe bavuga ko adashigaje igihe kinini ari umuyobozi wayo kuruta igihe yatangiraga ni mukuru cyane so icya kabiri ni umukinnyi ni future afite imyaka 20 afite indi myaka byibura 10 myiza yo gutanga ubu nibwo ageze igihe noneho niba hari umuntu wagira icyo atangira gutekereza cyo kubaka ikipe y'abakinnyi bakiri bato izamara igihe kirekire yatangira kumutekereza so wabireba rero areba n'indi groupe Real Madrid ifite irimo ba Jude ikabamo ba Vini ikabamo ba Mbappe bamaze kwigira gato kuri 26 ikabamo n'aba bakinnyi batoya bandi bari kugenda bagura muri ibi bihe bishize cyafite batagure bari mu jazz ni ikipe ubona ko arafolinga neza cyane muri icyo kintu cyuko reka dukora investment mu bakinnyi bato ariko bazayibara Real Madrid mu kibuga igihe kirekire kubera iki kubera ko no politique Perez yakoze n'ubundi hagati y'umwaka wa 2005 na 2006 ajya kuzana ba Sergio Ramos na ba Marcelo akomeza kugenda ikoragura ba Cristiano agura ba Benzema nyongeramo ba Bale na ba Modric iyo kipe nayo yasunitse imyaka myinshi iyo bigitangira ari gihe ubona ikipe igistragoringa mutoza wanyawe niwe ese uburyo bw'imikinire nibwo ariko uko bagenda bayiretusha sezimwe sezebyiri ujya ugasanga akipe yamaze kugira abakinnyi bakina amakipe y'ibihugu bikomeye ugasanga n'abakinnyi 11 n'abasimbura babo bandi bose bari kuri top level ugasanga bamaze kugira umutoza w'igitangaza ikipe yafatisha rimwe sezimwe igahita yobora nk'imyaka nk'itanu so icyo rero ni ikintu Perez ametriza uyu mwana araza akagwa muri iyo politique kuvuga ngo ni umukinnyi muto w'igihe kirekire dusinyisha yatubera mwiza akazaba w'igihe kirekire kuki bigwa ikizere ko yaba mwiza level yakinaga muri Premier League umwana w'iguhamagarwa muri national akabanzamo uwo ni umukinnyi ufite potential icya gatatu ni kigwa cyane nanone mu kijyanye n'uburyo Real Madrid yari irwaye inyuma Real Madrid twese twarayibonye sezishize aba center back bayo Rudiga amaze gukura bose ibyo atabahaye wamwizeramo ibindi bike cyane wagerageza kureba uyu mwana yitwara Urasensho bagerageje umwanya match imwe araguha match nzima ubundi wapi Militao and consistency imvune nyinshi cyane David Alaba yarashaje imvune nyinshi cyane bari bakeneye icyo kintu cyo gukora icyo bita no kongera gukora aba center back bashya beza ushobora kurirayinga igihe kirekire ndacyanatekereza ko Real Madrid irasa n'itarasoza hari ahantu ishobora kutabikora kuri iyi sezo ariko muri bwa buryo bwo kuretusha umwaka utaha kuri Saliba uzahabona Real byanze bikunze birashoboka ko uyu mwaka badashobora guhita bakoraho bombi bakaba bazanye Dean Hudson ariko urabona ko Rudiga ndetse na David Alaba mu gihe gito rwose ni abantu bagomba gusohoka
defo hagomba kuba hari Dean Hudson n'undi uzagurwa n'uyu mwana wenda witwara Ora Shensho uzagenda uhabwa umwanya. So mu ijambo rimwe ni ahantu Real yari ikeneye umukinnyi byagaragaraga ko baharwaye. So ni deal rero bakoze ubona yuko yari ngombwa. Ku kibazo rero cyo kuvuga ngo aje kubanzamo mu bahari nge namushyiramo abandi bakaza bamwunganira namushyiramo. Bafite Militao wagarutse na Rudiga bafite experience kumurusha ariko n'ubundi nabo si abantu ubona bazasunika sezo yose. yego biragoye kuko rero byibura mu ba center back haba hari nka batatu buriya uvuga ngo aba batatu ntagize ibibazo by'imvune nibo ngenda nkorera ha rotation bagenda bahana umwanya. So ngenda utoranya n'ubundi nabo yaba ari in that order. yego Rudiga par experience Militao na Dean Hudson ari batatu bakajyanirana gutyo bagenda barotatinga. Ariko kuko Alonso atazakina defense à 3 hari igihe byatangira wenda arwanira umwanya ariko n'umwana ubona ko afite potential zo kuzamura regular starter. Ntago umukinnyi ubanza muri equipe nationale ya Espagne ari n'importe qui y'umukinnyi abafite icyo ashoboye cyane. Mu by'ukuri yasinye imyaka 5 muri Madrid. Idore nk'uko abivuze ni Sergio Ramos. Turavuga umuvandimwe wagiye mu kipe y'igihugu bwa mbere mu batarengeje imyaka 21 bari bagiye gukina Euro n'ikipe y'igihugu y'Ububirigi 15 z'ukwa gatatu mu mwaka ushize. Ajya mu kipe y'igihugu nkuru ejo bundi mu kwezi kwa gatatu bagiye gukina n'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Navuga muri kimwe cya kane cya UEFA Nations League. Umuvandimwe kubera imvune ya Inigo Martinez nibwo yahamagawe yinjira mu kibuga ku munota 41 w'umukino asimbuye Pau Barsi. Match arangira ibitego 2-2 hagati y'impande zombi. Dean Hudson ubu ngubu ni umukinnyi wa Madrid mu myaka 5 iri imbere. Twavuga ko iminsi ya mbere Zabi ahonze muri Madrid mbere yo kwitegura igikombe cy'isi cy'amaklub akazi muri kano kanya kamumereye gutse ni bicarimo guhindura ni bikirimo kumugora muri kano kanya. Muri rusange raporo y'iminsi ya mbere Zabi ahonze mu myitozo hari ya Valdebebas imeze gutse muri kano kanya. ku myitozo kuri video zagaragaye abanyamakuru bagiye bafata bamwe na bamwe ngo ijambo ryari ririmo rigaruka mu kanwa ka Zabi Alonso mu myitozo buri mwanya yari ijambo intensity niryo jambo yasubiragamo buri mwanya buri minota 2 ngo yabaga risubiye mu myitozo ya Real Madrid. Yayitangiye ejo officially mu buryo ku mugaragaro. Impamvu avuga rino jambo nuko nyine tumaze umwaka hafi urenga wa sezo tunenga Real Madrid ikintu cya intensity n'imbaraga mu mukino. Intensity umuntu yakumva iki? Intensity abantu bumve imbaraga nyinshi mu myitozo, kwirukanka kwinshi, ibintu kubikora mu buryo bwihuse n'imbaraga nyinshi, nta kuzuya nta kujegajega, sinzi ko nabivuga, nta kubitwaza gahoro, mu bishyiramo ingufu nyinshi kandi byihuta kandi bidafata umwanya mwinshi cyane mu kibuga ku buryo ibintu byose dukora biba ari ibintu biri fast. Yego. So ni ikintu rero niba tumaze umwaka tukibona ko muri Real Madrid ari ikibazo, Carlo Ancelotti cyari cyaramugoye. Zabi Alonso afite ishingiro ko buri mu myitozo arimo akigarukaho buri mwanya. Arashaka kubibutsa hakiri kare cyane ko ari imwe muri valeurs za ngombwa umwaka utaha azaba yubakiyeho muri Real Madrid. Equipe yihuta, equipe ifite imbaraga, equipe iri aggressive mu buryo buhagije, ntago ashaka kubona abakinnyi batembera mu kibuga. Ariko Dean Hudson ugwego twambonanye ko muri equipe serukira y'igihugu ya Espagne, nubwo tumuzi ko muri FC Banamuf karite ziwe aramerita kuba muri equipe yitwa Real Madrid. Uno munsi muri Stade na Chancane kuno munsi bigaragara ngo Real Madrid ni equipe yari ifise ikibazo cya defense muri sezo turangije. Reka tubanze tugaruke ku kintu kimwe gituma tumenya abakinyi. Bournemouth ni equipe y'Londres ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza, sivyo? Crystal Palace ni equipe y'Londres, West Ham ni equipe y'Londres, Arsenal, Chelsea, Tottenham ni equipe y'Londres, Brentford ni equipe ya London. Bivuze ngo munsi mu Bwongereza bwa mbere urasanga nka equipe 20 zo muri Premier League niburi harimo 8 cyangwa 9 zo muri Londres mu gisagara. Rero ivyo ndabivuze kubera iki? Ndabivuze bivanye n'uburyo igihugu kiba kimeze n'uburyo itangazamakuru rikora. Uno munsi utari Barcelona uri umukinya kiniri yindi equipe itari yo mu muji, itangazamakuru nivyo ririyo mugabo
biraryoshe ku muntu yiyempoza muri ekipe mfise izina ariko kandi nahiherereye urabwa n'abandi kuko abantu baraba umupira benshi twisanga mu Bwongereza bagomba kuba ari abi Londres ko ni nayo migwi myinshi dufise muri Premier League bivuze ngo biroshe kuraba Dean Hudson contre Chelsea biroshe kuraba Dean Hudson contre Man City itari Londres mugabo kamuraba contre West Ham contre Arsenal contre Leeds Brentford n'izindi zigiye zitandukanye gusumba uko umukinnyi dufata akarero dufata ekipe nk'iyahe muri Premier League mwizi zakorotse Ipswich dufata akarero canke Southampton n'izindi sivyo match ya Ipswich Town na Southampton sinibaza kiza ko bifise impact nini nka match za guza West Ham na FC Bournemouth zo zari Londres hari tugwitwara duto mugabo rutwi Londres hari iyo influence y'umupira hari bisagara by'umupira mu Bwongereza gusumba ibindi rero Dean Hudson numwe mu bantu babaye remarque mugabo cyo dufata nka progression y'imigwi 3 cyangwa ine yo mu Bwongereza mwino myaka yeze uraba uburyo Brentford yavugije abantu kubwa Ivan Toney yavugije abantu kubwa Brian Mbeumo kumeme na Wisa kubwuno mumenyereza wabo Thomas Frank sivyo uraba uburyo ekipe nka Crystal Palace umusiki yaduha Jean-Philippe Mateta teo bwoba baduhaye Olize uno munsi bafise Berech Eze bafise Jefferson Lerma bafise Munoz n'abandi bagiye batandukanye gusumba Ipswich yakorotse umenga idusigiye Dirapo wenyene pourtant yari abandi bakinyi atari Liam Dirapo gusa rero ndiko ndagaruka kwico kintu catumye nubwo yari mu mugwa abantu bajija ko ushobora kuba ari muto sivyo ari mu mugwa abantu ushobora kuba bajija ko ari muto mugabo vyari byoroshe kagira gute kagaragara uno munsi Bournemouth vejeje sezo itweretse ngo ni equipe yari ifise imana ariko haruhande ko bari bafise imano banatweretse ko ari equipe igomba kuja ku isoko ikanadandaza kuko umuntu yabonye Bournemouth uno mwaka ni equipe yanamerita kuba yokina Europa League mwaka uza ni equipe yamerita kuba yoja muri Conference League avec effectif ni wana shaka kuravye nguvu rega za Nottingham Forest no munsi za ko ifise uruvugiri yabaza equipe ya Fulham ya Bournemouth nemeza ku gwego Dean Hudson afise ahubwo abantu bamugize kamakenga cyane bivanye n'ubu buryo bigaragara ngo itangazamakuru menga ryagumye gifokaliza ku migwi ikomeye tukibagira ko imigwi ikomeye yiyubakisha mito iyo Dean Hudson nkubaza ko ari nko mu Budage cyangwa mu yindi equipe yari yose mu kindi gihugu Clovis abari karaga fotoye kajya gafoto ari kara president n'umugabo witwa Florence Lopez hari abatamuzi yaza kuba ari ahantu Dean Hudson no munsi atari itangazamakuru impano yewe niyo yabonetse afise impano mugabo yagirwa amahirwe ahantu hari itangazamakuru none tugiye kuraba challenge yahuye nayo n'ibigwi yagera ahura nayo gukina iganwa nka English Premier League ku myaka 20 ukara parcours yiwe aca muri za Juventus za Roma n'ahandi kuba yisanze muri Bournemouth nyuma y'igihe gita kumva yo bavize par equipe de Madrid nini migwi yatanze impano yiwe ayigaragariza buri wese ariko yisangano hari nanje nemeranya nako kantu kwitwa equipe yo mu muji no kwitwa equipe yo mu Kirundi ruguru biba ari ibintu novuga ngo bidashobora kugira influence zimwe canke impact zimwe kugira ngo umukinnyi abe yo kwisanga ku yindi level uno munsi Hazard yatanze akarorero Barcelona ni equipe novuga ngo itanga abakinnyi benshi muri national ni equipe novuga ngo ivugwa cyane ku rwego rw'isi mugane equipe yo mu misozi mugabo ugiye kuraba handa hariho hose ama equipe presque yose makuru uza gusanga ari mu bisagara nazina Bournemouth verifise cyo kumupushinga mugabo itangazamakuru byarabaye ngomba ko gifokaliza ku ino mpano no mwana bivanye na itangazamakuru ryari fokalije kuri ino mpano ariko wanashaka jewe nemera no mumenyereza wabo Andoni Laola umunya Espagne mugenzi we numwe muntu ari karabaromarka cyane numwe uno munsi mu gihugu cy'Ubwongereza nimba Liverpool tunga umwataka nka Darwin Nunez umubackup wa Jota peu importe we kwitwa titulaire ubundi akaba afise Evan Nilsson umwataka we ari Luis Sinistera rero niyo nariko ndiyumvira Luis Sinistera Sinistera umunyakolombia nimba equipe yatunga Evan Nilsson nk'umwataka na Luis Sinistera nk'umu backup wiwe ufise abakinyi babiri b'abanyafrika nka Semenyo na Dango Boubacar Faisal watara ku ruhande ku 11 ukagira Justin Kluivert equipe yarateguwe wanashaka ntiyari yateguwe gutanga mukinyi nka Dean Hudson mugabo yarateguwe rero ya influence itangazamakuru canke rokari tusanzwe uherereyemo ikiza gukompleta ubwo bwiza bwawe bwose bigatuma no muri wewe hari icizere wigirira kuko sinzi kurabona je nkunze kuba nirabira abantu tuba twavuye ruguru tumanuka ibujumbura
hari ukuntu ugishika umengo confiance ntiwigirira nk'umwana uravye nk'umwana yavukiye Bujumbura ugasanga wowe wiravye confiance ni hafi ya zero. Par contre mwaje kugira pratique y'ibintu mugiye guhuriramwe ugasanga uramusumbije mugabo icizere ni iki? Reka randirisha gufata akarorero. Fatigiye Gerard Brefouet amaze muri Everton. None uyu mwana hari niveau ya Brefouet yafize mugabo umwana araba umwanya mutararenganye umwaka umwe abakaruye basi umwanya wamumenye muri equipe ya Fulham ni mu muji umwanya mutari kwa Chelsea umwanya mutari muri equipe nkuru umwanya muto uwo bakinana uyu musore bariko barakinana yarinde uri kwa Chelsea uyu musore yitwa uyu musore muremure Aderabioyo Tosuna Aderabioyo biroroshe Kono muzi Gerard Brefouet nivyo rikora muzimbako ariko umenga itangazamakuru equipe mu Bwongereza Gerard Brefouet wari mu ngondere duce mu isasa bama tugaruke duce ku majambo Dean Hussein yatangaje akimara kuba umukinnyi wa equipe yitwa Real Madrid nivyo president Florentino Perez nawe yamutekereye nk'impanuro ati kaze muri equipe Real Madrid mugabo uje muri equipe ya mbere ku isi kandi zo gusaba byinshi bigiye bitandukanye byose turaze tubice kandi tuza no kuraba ubwo koko Dean arafise umwanya muri defense ya Real Madrid bigaragara ko n'abari mu mvune bose basa nk'abariko barakira muri equipe yitwa Real Madrid ho umugabo witwa Alonso yo mukoresha gutogera ngo tubone karite nziza ziri mu mwana muto witwa Dean Hussein.